asagot pagraramanan ta iso tibiyag amin nagapuan rigat ken ay Diyos pagkamangan anyaman abana intay biro ken anyaman arigat intay parmeken wen nga agpaiso di Diyos tulaeng irad ken namnama into aglemme di ayat di Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan ta isu tibiyag amin nagapuan rigat ken ay Diyos pagkamangan inay ayat mo ako dagiti na panglaw nakakaasi dagiti mawaw kasken ka o apo balinen na ka tapno ti ayat mo di may paida di ayat ti Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan ta isu tibiyag amin nagapuan rigat ken ay Diyos pagkamangan imay ka o apo ket nagrigat ka agpaay ti amin aparswa pandakaadipen amin akita ited mo ti ilim iwaya-waya ti ayat ti Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan ta isu tibiyag amin nagapuan rigat ken ay Diyos pagkamangan